kwa content creators, baba abandi bantu bakunda gukora podcast ndetse n'abakunda kwiririmbira. Umuntu yakwihanganira amashusho yawe asa nabi ariko ntago ashobora kwihanganira amajwi avuga nabi cyangwa se amajwi atameze neza. Niyo mpamvu hano nkufitiye microphone. Iyi microphone yitwa Maono PD100U. Ni nk'ingiyi ubona ndi gukoresha ahangaha. Iyi microphone igira amajwi meza nk'uko uri kuyumva. Ikindi kandi ntago isaba ibikoresho bihambaye kugira ngo ubashe kuba wayikoresha. Yewe uburyo iteye ushobora no kuyikoresha kuri tele kubera yuko ni plug and play. Icyo bigusaba ni ugukonekta kuri telefone cyangwa se machine iyo ari yo yose, kubera ko ifite umugozi wa USB cable ugufasha gukonekta ku bintu byinshi, haba telefone, haba machine ndetse n'ubundi buryo ubwo aribwo bwose wifuza gufatamo amajwi yawe. Iyi microphone kandi ushatse wayigurira stand yayo nk'iyingira ahangaha cyangwa se ukayireka uko imeze kubera yuko yifitiye agastand kayo ko ku meza. Reka tuyikure muri box urebe ukuntu imeze. Urayibona ahangaha. Iyi microphone ni ukunguku iteye. Hano rero haba harimo akagozi ka USB kagufasha gukonekta ku ma device agiye atandukanye. Rero uramutse ushaka ino microphone ushobora kutwandikira kuri WhatsApp kuri nimero yacu 0793 123 335 cyangwa se ukabana duhamagara. Ikindi kandi ushobora gusura urubuga rwacu ari rwo wa_roomz_raw ukaba waguraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mukomeze muduteze imbere. Urakoze.